Od vizije začeta još u 19. veku koja je posejala seme dobre nade. Do smele ideje da 20. vek da plodove za budućnost. Hrabro koračamo kroz zahuktali 21. vek. Naša mladost ovde gradi sigurna krila, tražeći znanje kao jedinu sigurnu vizu za vreme koje nam dolazi. Ideja pravde prožima svaku težnju i želju ka razvijenoj i modernoj državi, a put ka pravdi nije uvek posut lakim koracima. Zato gradimo sigurne mostove saradnje, svesni da samo zajedno možemo dostići ideale. Budućnost pripada onima koji znanje postave na vrh svojih nastojanja. Pridružite nam se da zajedničkim snagama pronađemo najznačajnije plodove znanja. Dobro nam došli, vaš Pravni fakultet u Kragujevcu.